Guys, ajo lihat udah mulai hidup guys. Nah, wis. Wih, mantul nih. Wih. Waduh guys. Waduh. Ini apaan nih? Hah? Waduh. Kok duitnya berubah jadi ginian ya? Waduh guys. Jangan-jangan ada yang ngerjain kamu, Tir. Ya. Ini duitnya kok jadi ginian ya? What's up, ondel-ondel enemy? Waduh guys, ada banyak ondel-ondel. Wow, ada badut juga guys. Ada badut guys. Waduh guys, ada badut sedang istirahat. Wah, mantap guys nih. Oke guys, ada banyak penonton guys, supporter ondel-ondel. Mantap terus guys, keseruannya guys. Karena ini guys, jarang-jarang guys, ini hanya ada di Jatiklang Market Bekasi guys. Ada banyak ondel-ondel dan badut guys, mantul. Jangan lupa guys, di like dan subscribe ya, dan bunyikan loncengnya guys, teng gitu guys ya, mantap nih. Waduh guys, mantap terus guys keseruannya guys. Ya guys, ini akan dimainkan guys oleh para pemain-pemain handal guys. Jangan tenang ya, badut guys, ada ondel-ondel guys, mantap nih. Mantap terus akan dimainkan guys musiknya. Musik nyalakan. Wih, mantap. Oke. Iya, waduh musiknya udah mulai bunyi guys. Iya. Wih. Nah, ini guys. Ini maksudnya musik akapela guys. Musik akapela tuh guys mengandalkan apa? Cengor-cengor yang berdiam. Nah ini guys nih, plak. Iya, guys, mantap terus guys. Ada banyak ondel-ondel, wow. Ada ondel-ondel kecil, ada yang besar, ada yang gede. Wah, mantap nih. Rambutnya warna-warni guys, ada yang warna merah putih guys, ada yang botak, ada yang pitak guys. Wah, mantap nih ini guys. Wih, ada om badut guys. Wow, mantap nih guys nih. Wow, ada batunya guys. Wih, batu ini berisi ini batunya nih guys nih. Wah, ada isinya guys, magic. Wih, coba isinya dimandra-mandrain dulu biar keluar nih siluman. Iya. Wah, keluar mail nih. Wih, mantap nih mail nih. Ayo hidupin coy. Hidupin Tir. Oke. Gimana mesinnya? Mesinnya. Apa sih namanya? Musiknya MP3. Wih. Mantap nih guys nih. Ayo, apa namanya ini? Operator. Wih, operator guys. Mantap nih. Operator ondel-ondel Nabil ganteng. Wih, mantap nih Nabil nih. Ini apaan nih? Hah? Waduh. Kok duitnya berubah jadi ginian ya? Waduh guys. Jangan-jangan ada yang ngerjain kamu, Tir. Ya. Ini duitnya kok jadi ginian, Tir? Waduh. Wah, enak Tir, pulang-pulang bawa mainan, Tir. Wah, mantul guys nih. Wah. Ini langka nih guys nih. Momen ini langka sekali, guys. Ini guys ini nggak bakal nemu guys di mana-mana, guys. Iya guys. Iya guys. Ya, mantap guys nih. Musiknya udah mulai hidup guys. Wih, mantap betul. Iha. Mainkan. Wis. Mantap guys. Mantap guys. Brek. Foto dong, Brek. Brek. Foto dulu, foto. Oke. Ayo pakai. Mainkan. Oke. Ayo.
Iya. Wih, guys. Aduh, lihat udah mulai hidup, guys. Nah, wis. Wih, mantul nih. Ini cakep nih, guys nih. Cakep nih, guys nih. Mantap betul. Iya. Wih, waduh. Mantul, guys. Ayo, cuy. Pakai, cuy. Ayo, pakai. Ayo, pakai. Ayo, isi. Isi. Mainkan. Der. Isi, Der. Oh no. Isi no, kosong. Ayo. Udah, guys. Wih. Waduh. Mantap, guys. Ayo Doraemon, mainkan Doraemon. Oke. Mantul nih. Ayo cuy. Isi cuy. Ayo Tan. Biar rame. Oke. Ayo sih. Oke guys. Wah siap guys. Wih, tahan belum. Oke. Mantul guys nih, ada banyak guys nih. Wah, mantap guys nih. Mantap. Perkumpulan ondel-ondel guys. Hajatan ondel-ondel. Wih. Oh no, gabung. Wih. Waduh guys, bahaya guys. Waduh guys. Oh no. Waduh guys, rusuk guys. Wah, ini guys banyak guys nih. Mantap nih guys nih. Mantul guys. Aduh guys. Wih deh. Waduh, mantul guys. Party guys. Wah, mantap guys nih. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Karena masih banyak guys keseruan lainnya guys. Hanya di sini guys. Mantul guys. Wow. Mantap betul nih. Ya. Wih. Mantul guys. Wah guys, badut guys. Waduh guys. Waduh, rusuk guys. Wih. Ramai betul guys. Oke guys, jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantul. Wih. Check it out.